1660 metara i išla je do vrha 1885 metara na Goloj Jahorini. Dužina žičare iznosila je 1050 metara, tip jednosjed sa 102 sjedišta, kapaciteta 360 putnika na sat. Od polazne stanice do vrha vožnja je trajala 8 minuta. Pored žičare postojale su smučarske staze dužine 3660 metara. Staza se spušta od vrha šatora na 1885 metara nadmorske visine na Goloj Jahorini preko Rajske doline do Kadina Brela na 1000 metara nadmorske visine. Kako se gradila i kako je izgledala prva žičara na Jahorini govore veterani skijanja. Drveni su stubovi onda bili. Svi smo bili sretni kad je počelo se to raditi. Ljudi iz Crne Rijeke dolazili su i s volovima i s konjima i da se to vuče gore, da se pravi ta žičara, da organizacija bude dobra, da i uspjeli smo u tome. Osjećali smo se odlično, kako ne bi, mi smo išli do Vrprače dolje, kad smo skijali dole siđemo, pa onda skije uzmemo na rame i dolazimo gore. Većina tadašnjih mladih i neafirmisanih skijaša je počela skijati na Jahorini, ali prvi pravi rezultati došli su tek izgradnjom žičare. Žičara je napravila Jahorinu Jahorinom, omasovila Jahorinu, gdje su ljudi dolazili. Inače, ranije se odavde, recimo s Poljica se išlo skije na noge, pa za dužinu skija sve unazad. Da se napravi staza da bi se moglo vratiti. To je trajalo jedan dan. Ideš, popinješ se do vrha i od ozgo, ako smo uštafali stazu, onda je i dobro. Ako nismo, onda se valjamo po snijegu. S dolaskom žičare je već bilo drugojačije. Specifično je bilo, recimo, mi koji smo, ajde da kažem, bolje skijali u odnosu na turiste koji dođu, izađu, ljubitelje skijanja. I ujutro ko je pao veliki snijeg, onda rukovac žičare zove nas u Partizan tamo, kaže ajde dođite samo da prođete, da napravite koliko toliko staze, da vide ljudi da se može skijati, jer niko neće da ide u Cjelac, ogromni su snjegovi padali. I onda smo, recimo, bilo je slučajeva da je korpa zapinjala na ovom dijelu ovdje, zapinjala za snijeg. Pa se onda uzme od kopa, znali smo i mi uzeti lopatu i s ovim dvojicom koji su radili tu bukvalno da zadrže korpu, da se sjede korpe nailaze i oni stanu dok mi to prokopamo. Jer svi ti smučari koji su dolazili ovdje, svi su rado priskakali u pomoć uvijek. Ono što je obilježilo prvu žičaru je tadašnji radnik Cvijan Goljanin, koji je stanovao u pogonu prve žičare. On je bio zaštitni znak ne samo ovog lifta, nego i cijele Jahorine. Mnogi su dolazili da skijaju radi njega, jer je uvijek bio gostoprimljiv i, kako kažu ovi stari skijaši, znao je sa ljudima. On je možda jedna od, bar za mene, od najznačajnijih ličnosti Jahorine. Jer on je bio jedna institucija. Sam podatak, recimo, da su u Beogradu osnovali klub sa imenom Cvijana Golijana govori koliko je on bio popularan ličnost. On je jedan čovjek skromnog obrazovanja, on je sa ovih terena ovdje, ali on je tako znao da svakom čovjeku priđe lijepo, znao je da svakome pomogne. Mi kao djeca, kad smo počeli da dolazimo ovdje, on bi nas nekada, mi smo se skijali na Rajskoj dolini, to bi se peli, onako mi nemamo para za žičare, on bi to vidio i on nas zove, hajde malo uletite negdje i tako mi bi, mada i kad je gužve manje bilo, on bi nama našao mjesto. I kasnije kad smo odrastali, on je pratio naš i skijaški uspon, znao je on sve ko od nas kako stoji na takmičenjima, pošto je bio kasnije takmičar, ali više u nordijskom skijanju. Ali to je jedan čovjek koji je zaista imao jednu plementu dušu i koji je, mislim, bi bio jedan od mamaca koji je privlačio ljude na Jahorinu. Od dana kada je na Jahorini sagrađena prva drvena žičara, pa do danas mnogo toga se izmijenilo. Najveće promjene planina je doživjela u godinama pred Olimpijadu, kada su izgrađene nove žičare. Jahorina danas raspolaže sa 3 šestosjeda, 4 ski lifta i 2 dvosjeda, koja svakog sata mogu da prevezu preko 10.000 skijaša i sa preko 20 km staza.